Upacara resiatnya ngelinggahang weda kemargiang ring rahina Buddha wage wargadean ring Gria Sembung Kumpi Desa Sembung Gede Kerambitan. Upacara puniki wantah pula pali pemargin upacara pediksan Ide Begawan Satya Dharma. Pemargin upacara ngelinggihang weda Ide Begawan Satya Dharma kesarengin Rabin Ide jero istri Kirti kesaksian antuk Pandita Nabe Tapak utawi Guru Dikse Ide Pedanda Gede Putra Yoga saking Gria Tegah Tunjuk miwah Ketua PHDI Kabupaten Tabanan Iwayan Tontre. Dudonan pemargin upacara sampun kekawitin saking tanggal 7 Oktober warsa kali tali plekutus menjalaran antuk upacara dikse parikse kelanturang antuk upacara medikse Dwi Jati oleh Pandita Nabe Tapak Guru Dikse Ide Pedanda Gede Putra Yoga saking Gria Tegah Tunjuk. Ring pemargin upacara dikse pati utawi mati raga kapuput antuk Ide Pedanda Gede Made Putra jenana saking Gria Tua Kilang saha upacara nyiramang kapuput Ide Pedanda Gede Giri Manu Wicaksara saking Gria Lenganan Bajra. Melarapan antuk upacara ngelinggihang weda miwah apasang lingga Dewa Ketut Swardike Sani Mayuse 6-5 warsa amari aran dados Ide Begawan Satya Dharma miwah sang istri jero Ratmawati amari aran jero istri Kirti. Ide Pedanda Gede Putra Yoga pinaka guru nabe saking Ide Begawan Satya Dharma latarang sesampun pemargin ngelinggihang weda miwah apasang lingga upacara selanturipun wantah upacara maajar-ajar. Mangkin muki rampat kalih palep melinggihang weda ling puja lan mepulang lingga. Disampun puput puniki mugi-mugi sedaya margi lancar antar benten taler dudonan karya malih siki tane kewastanin majar-ajar utawi nangkil ke pura-pura kayangan ngaturang puja. Ketua PHDI Kabupaten Tabanan Iwayan Tontre Mausang rau mangkin akeh sulingkih ring Kabupaten Tabanan saking makudang-kudang soroh wenten satak 6 sesiki pasang sahoyaning adungang sareng akeh kramesane wenten mejanten kerasayang kantun kirang. Tontre ngaptiang menjalaran antuk upacara puniki kaaptiang Presiden wantu amongan-amongan PHDI ring bage upekara wiyadin upacara yadnya. Sangat berharap beliau akan dapat membantu tugas-tugas kami di PHDI khususnya di bidang upacara dan upacaranya. Dan secara umum di samping tugas khusus upacara maupun iadnya juga yang harapan bisa memberikan pencerahan terhadap umat, terhadap sisionya yang sering berhadapan dengan beliau. Ide Begawan Satya Dharma sedurung mendui jati Ida wantah pensiunan guru Yayasan Saraswati saning ngicen paurukan bahasa asing inggian bahasa Inggris, Jerman, kantos bahasa Prancis saha taler dados asisten dosen. Ida taler nanin ngicen paurukan ring sekolah kejuruan Kabupaten Gianyar. Sesampun puput pemargin upacara ngelinggihang weda sampun raris kedadosang muput pemargi upacara wiyadin ngeloke Palesraya. Indra Wijaya